Ya. Pengidan mentah ni Hamadan Umdihar bersaki kini ke semifinal jom Super League ke second semifinal jom Super League. Ni pedang sebagai pi press media lawan kenang ni pantip kini ke football tournament jing ni senam. Dan mentah kini ke second semifinal ke first semifinal gila dap ni hak baka Umay Sports Club kalah jam syaka final ke ingin sapun long ke kat kendai terik. Dia ke semifinal jong ke General League kan long lasai ke sini apa dengan keumuran yang bernai persyak ya ke Kongri Para bat ke Umdihar persyak ya ke klub bernihat nanti kirman baik ni tim baru kini lek berpoi syaka final ya ke semifinal ke kat kendai terik chief guest long i Sri AL Head belum minister jong ke state Meghalaya jingi bat guest of honor di Hamlet San Darling beri presiden jong ke Meghalaya Football Association. Ya ketika sini kendon ke gate collection nak kipai bak kewan ketika sini bakdor jong gate collection kalong san putuka dengan kalong jing petip sabar ke klub bat syaki bat it football jong tham riboi it jongi bikin sungbaha ban yakwan ban sakilang ketika sini kenang bak ketika sini kalong ke sini ke bah pu boping bat ke bah wanra ru ya ka jing temu juga riboi district operation ke bajam nakaliang jing football committee ni penpau kejing singungu ya baru ke tim ke belapoi haduk kena ke semifinal mentah pada kaliang sini ni ai kejing kerku kedok ya kini kiban sai lek semifinal mentah kilak melek ka kai bah pada bikin sa yo aru bani ku nak final kiban lang ka hat kena terik bat nak kini ke Super League kibai lek semifinal mentah kiban lek final ka hat kena terik ke bajab nanti ke niok bali bikmat nak ka ribuan district jingi syaka Meghalaya State League keban sepenlong dekat Meghalaya Football Association. Kita kini kijing pentip nak liang jika football committee ke RBDSA nak liang ke Ribuan District Sport Association ke kot ke Weru ke Jukupur yang baru ki affiliated club ki bala affiliated syaka Ribuan District Sport Association bikin wan hak tegisni markidon kijing pun benah kidon kam ki wede bat ka football league ke ban salong hau arajar arpsal kerpat iki bal kin sengobha bani poilang tegisni kenang bikin tip ikini kijing pentip nak liang ke Ribuan District Sport Association.